tunin ko hin evangelist sunnew holimpina in ediu hintin ama hi inam sungwa ta salam lagaw lama nasata hin til khojingo bible ko na pathin thugil ta hoin la do inam sung nasata hin hlang subjing lungmun pium ta mi pakhat pu sunnew hi in ji chun tuni ki holim na ding hlang pin bible context sa pathin thu nei hil ho hi ipiti hon ki hil nai nei wa ho lam zo to pathin thua pathin thu nei ko mu pa hi ichan ge ki hi nai pi mam ti ho hi lungil ta ki holim nai nei diu ji chun thanom ta la lunglu ta na chi ding tim na ega ki nei vin chulai bon chawa evangelist pu son ne on lim chi ding tim na kan nei vin he lam kai pu ama sapenin iki mu to the zalen pathin ka thang wain ka ki pa na kan phu ma sai point langa i hum lu pai di jong ka dei sai na ama sapena ding a hin introduction ni bolding til hen kholo hina hin la inam sungwa hina hiding hi ombe se atapuna langpi eze hin introduction a part sulu ding chu pamai ka sa min point na ngam chulen ama sa pena hin tu lai tai e ho context sa ding a hin a langpi in point ma sa pena se ding in baptisma chung chang he ga se ding ka den azi chu tu lai hin ho bung chi na hlongpi nei win kum hi zat a pha ting la baptize chang ding ai lo le khosunga hobung tha kunding ki vet lelman khanglai tha kunding ki vet lelman hoja baptisma ki chan sa jong mi aumeti thu ho jong hi akiza zitan adi in khulin la ho boy be pun khuneu ho hi hitabang hi am zap jameti thu ki za ji ni chlai thu pa hi baptisma chung chang thu pa hi pathin thu ni pite hilwa e ho kisin sa dan pai pathin thu te ki tu mong hena je ipiti bolwa pha ham ti pa hi nangman pathin thu na mu do dol tham khat hil china nei ga pi ma sa diu deim ka sa en phanen la pi theidang ipa me ulal boy hitabang program nan gon hitabang ai pathin thu ni PCMT ki do chil na chat hi nam su wa in hat hen lang hi le tu atabang ai imot diu ka ta san po in pathin phai sang ta in pha diu ka ta san nei tai ai la tu lai hi ipiti sai ding ham democratic country khata ipm khat ko ahong khat ni la ki sot nim ji bang kon e online pathin thu do la hi zalian na ta am lo dan in ka ham na ai la tu nya hi event na hi le religious freedom type the expression net heading platform za nei non vai ta mong lungyal nei nei thu pi ka sa in ya chu hi ta bang put up do thei du put up nei bola adon bu theina kong pan hi ka nai le pathinin hi ta bang dinga phat phai pi jen pathimin sang tang ka thang ban ka ki pa ma ji nge amen ai le thu dang tam ta sei lo win na thu do na mun na chun lot jin bi win baptism chung chang to dol hi bible in hi ta banga e hil ban ti pen chu ye chun pathin thwa ka mu cha cha bo sei kin ka ting angai ho hi ta chu ding ta la aniza phachan dinga jong phachum na hi te ding chu ka kinep na hi e ke jong hi i het sa bang wa china kum som na ngal hinga baptize chang dinga ai na ki ko do ai he chu kum som la nga na ling tai ta baptize ka ni chana hi in new borang ECA church a okay ai wa nga chu tu nungai ka vet na hi le baptism ki ti mi kha chu kum som la nga ham kum som le get ham e lo kum som ni la ngam e lo kum som thum a hin ja baptize chan sa ding ham hilo ham ti pai pathin pa kon adon but na tam ta amutai na he achu ke ta bang kum akum hin ta baptize changuma ai wanga sungila pathin to connection nei lo hila baptism la nu kha ta jong le tu nai ti hel tha nai nei di pa kai me nai ki ti naw e amen bible hi baptism criteria hi nai le sol cha te bung ni chang som thum le get ho bang hi sim ti ngai le peter in azawa na lung hai zon lang na chon si du su be na dingin jesu min baptize changon ati peter in asai chu kumi za na phatain erole mi pi ring na hi ta in ye chum baptize chang bina ti lo hi baptism adinga first criteria chu a factor number 1 chu ipem ti tinga le chon sit lung hai ding jesu krista ta sana ki gel ha na conviction nei lo si hagau thing chang thei dinga ki gel ha ta jo si chu baptize la ding he ti chu ki chen ta ki mu ai ti chu kumina pu lo he kum som jang hi thei kum som la nga jong hi thei kum som ni jong hi thei ai la tu lai hon kumi fix na pau hi alhang pia ho bung china dola membership la nom na ja baptize kum hi isi moi dam ti pa hi ong ke lam tai na ai la bible dong zui ta awang chu kumina pu lo be in pathian thon wang ki chen ta ti ge
sin conviction จุดดิ้งแต่ repentance ในหอบวิกิจเสียนตาบอกได้สาระที่สุดประเทศทุนไอหิลนาวเอสุเลรอมบุงกุบช้างลีนจงฮีเนี่ยก็กะโฟกัสโนมิรอมบุงกุบช้างลีนจงฮีอิสิมติงอะไรประเทศทุนกิจเสียนตาเสปาโลปีนวังอาคริสตาที่ละอากอนาทอกิดบังอาจูไอหอจงหินขุทาลัมอิโซเทนดิ้งว่าบอกได้อิจันโนฮีอามาตัวทีท่าไก่ทูฮีเวตีเฮียจูบอกที่สันกิจฮีเวตีงาเลกิจจีนจะน่าหินขุทาลัมปีหอนะปัจเจียนโตหินคูคอนเนคชั่นท่ากันเอตันเกฮิปะกายดิงเกยตายเกฮิคริสตาซิมท่าเกยตายที่เกฮซิลจะมาบอกที่จำละดิงกิจจีนตาปัจเจียนทุนไอหิลนาวหินกุมินวังอปุนายไซปอยตีวังฮีปัจเจียนทุนตูนุงาไอหิลท่าเลไอหิมมองขนาดกมุนจุยเฮียจูกุมสมละงานนั่นลิงไตกุมสมละเก็ตนั่นลิงไตสมนี่ละทุ่มสมทุ่มนั่นลิงไตกิจยาบอกที่จำอีเปฮะจอนดันขัดเชิร์ชนัชีปีป้าวังฮีปัจเจียนทุกตัวกิตัวเรากิตเลมีบิลาทอลโลตามินตินไอ้ละไบเบิลทวิลด้านวังไอ้ป่วยที่กษัยนนโอเคคิดเป้าไหมจำจานกิจิแต่เน้นใส่ปีวินฮิจไลป้าเฮเฮ็ดน่าละสมจีฮัมเฮโลเลฮบุงดันเลมูลจีฮัมฮิตาเฮฮิเกลชินน้ำโลสบับไตสังจงฮิมีฮิอาจับจะไม่ติดทุกหัวกิจาจาฮิปัทเห็นทุนพิเตหิลวัมติปัจจุเขาลำไก่เขาหน้าตองขัดหินดอลลาร์จูไว้ชนิกาดูหินตินแล้วบางปอยเนี่ยนุ่งจีเลยเห็นนี่มาลายเจ็บมาเห็นอีปุยปาเตหอเห็นJanuary February ลายองหลังโลหินกูลว่าอะไรเลยกินเลยดองบอลหอจงนับพัลปูบินจุดเตียงเลยอินสายองเลยอินผิดเตียงเลยช่วงหลังจูนอีปิจูนกิติหอจงเฮมาลายเตะสิหอเห็นอันนั้นจะได้ตั้มตาเอาเหม็นเฮ้ยจุนตูนี่โคจันเกยเห็นมาลายเตะสิหออันนั้นนิดหอเฮอินนิดนึงจงทิลเฮอากิเฮตั้มตามอะไรเนี่ยตัวหน้าจูเตะสิหอนั้นนิดจิหอป้าเฮตู้ขังทัดเตะเห็นอีปีนิดไงเตะเดียมปะเทนทูปะเทนสกาวขังไงแต่ติโลยาเซจงเอาเหม็นบังคับจูโลวัดจุงจ้ายองเห็นซีมุนลาหอยอดายนะซีมุนลาหอยยังเห็นอาเจงอุมาเฮตีนดาลายนนั่นละบังคับจูซีมุนลายังจูอาวานนักสู้ทิ้งโลวินาบอลคิดเท่านั้นเฮ้ยจะเห็นจิไลกะจุงจ้างไปเฮมาไล่เตะสิหอนั้นนิดหอยอินิดจิงดิวฮัมไอโลเลยปะเทนทูนี่พิเตหิลวัมจิไลกะทำขัดหิลเจนในพิเตดิวฮัมไอ้หอกูกิเตเฮียทั้งปีอะไบเบิลฮิตตินะเซติสางาอีปูเตอีปาเตวินฮิตตินะเนโบเลฮิตตินะจอนเวตีอิเซทนอมบินนะ yes ฮิจิอาจงฮีอัสตาอิลัมเวนาเฮตัมฮิดิงกะตะสเนยาจุตุเนียขังทาเตียวหินอีปูเตอีปาเตไอโรเลไอหอขังมาสอจังซิจุจูมิเตเลตัวขังทาหอยปัทเทนี่เฮ็ดนาชีไนปีกะมอยตาอินกอยมาองอลคิมตะลงeducation wisdom hen lang intellectual lang hi jong le sangta ta hi gam tawin hiya chu pathin thu het na lam po le kha i thipwa i he knowledge so asan nga hi bible thu jong hi gin cha dol mai mi ya mo ai khat i pa bol the hi ta pon pathin thun ki chien ta ai hil naw hi sim do ding om su ke ta hi cho hi vet top je wa politics si ta elo le religion hi ta imalam hin khu di khang tha ten isim phat diu poi mo ma jing ka san na nain tu do cho oi ma jing ya chu hita banga chi chilha hi jinai pha elo le chilha hi jinai lo dinga hi ti ho ta bang superstitious belief ki ti ho hi cho ta bang ho hi ho ipui pa te khanga pa na hi po in hi chi lei sim til ti taw te malai Rome te khang Greek te khanga ko na hung ki pan pe tan so ta bang hina yes besana Rome ho dinga hi mail kha ki ti hi kitchen na the hi poi ta hi na sata ne kha mo so mail ha ho hi ai so mo ta san nung ju ya hi goddess of chastity ki ti ho ai lai le feast of the dead ki ti ho hi chol ha ho hi ji hi ya chu chi na ton a ki sam ke yin hi cha ki cheng ho hi thilapu chu nga mo tha ho hi su bui no me ai lo le akimat no me ti ani ta san je wa chu mai la o ta ngai rom ti o hin ki chen no ne phal ji lo ai le Greek de mythology jong ivet ki tinga hi le amo hin January ha bo si ai ki chen na phal wa kum dang hadang ho si sha hi koi ma chan ki chen na pum bon ki lo
mi cho ta bang chun hi ya chu Alexander the Great thu sim ho jang he su ke diu hin na yes ivet ti ngai le agal sa jing mo bui pia jinei chan ei ding thu chang nong gel man wan ko man chu ya chu alengam ama thi zo alengam ki ke swa zo a general mi yo ki hom khani chu acha ti a go lu di dum lo chu na hi ta bang chun hi hin ya chu ivet ti ngai le hi cho ei hoi pui pa te o khanga pa na hong ki pa na he poi hi cho ei ho khang ma sang pe rom te ho Greek te ho hi cho ta bang khanga pa na hong ki pa na hi ta in ya chu do nya hi athu pi pen chu mi hemin amo ta san dung zila amo superstitious belief dung zia a hin chi pi ho zo a hi Christian te hi ta san i pui diu ham hi cha chu ita san ho hi bul pho diu ham ai ra le Bible zo ki pui sa diu ham ti hi da so tu nya question lien pen chu yes ala tu nya e o Christian hi win Bible zui te hi win Jesu nung zui te hi win Christian ki sa te hi win so tieng ta le pathian thu ki ti le tradition ki ti ki pum tu thei lo hi so tieng ta le pathian thu to custom ki ti le tu ding ong ni tieng ta le aki kal na chang om tieng ta le pathian thu hi achung nun nga e ti pai Christian te ki hel na hi jing ai chong le thang ga sei sau ben dark ages iti la yo AD 538 to 1798 ke ka sunga hi chi dark ages sunga church in religious political power ni choi lai ta azong chu imet na hi le the Bible twil sang ai tradition in sang ni chu ya chu tradition ni san pha nai Bible twil ti ta zo si hi ani ki sial mo nga niem tam tan Bible zong akhot ani choi thelo Bible choi yo siang min ani tha a hi ji ya chu dark ages kitia hi cha ko na chu pathian twil di ta kitio si mi hoin mu thelo ha nguma hi cha pa na hi mu thi malam veina pathian thu mu da thelo na kiti hi cha khanga chung ki pan pe ta hi chunga pa na chu pathian thu ta yo siong ki siam ki sela he ya chu Bible a first century Christian hoin ani chi piule ani ta sanu tam ta hi tu Middle East khanga ko na hong ki sel nga tu modern ai mi tam tai confusion ki hai chu bi chu cho Babylon ki ti chu ya chi ngai tu ti nga hi le athu pi pen chu tu na hi pathian thu na zui ding ham ai lo le mem thu na zui ding tradition ne ki lan ding ham ai lo ai le pathian dan pathian chon na dan na Christ hagau in ko man chu ne ki lan ding ham ti chue ilaya hi chu to ki hon chun mak bung segi changge na pe ni khat ve ga sim do en ka ting thu pi ka sama ma jing hilchalaya Jesu Kristana kam chang ta se hi khat ve zal lew hen ilungu ki hong hut ning ka ta sani mak bung segi changge hi sim ting ala Bible chung ki chen ta hi ta ya se nang hon pathian thu pi chu na thai mongun mi him hon akhanga ahong chon naw dan zo chu na tu cha zo ve ati chu pathian na aman azawa no akhang khanga hu chon na dan naman da theina dingun pathian thu pi chu ki chin tan na pai mangu ve ati chu Jesun ki chin ta se he chu yes ya chu as a believers ding ta le Bible ta san I naw to thona hi pathian thu ho na kil na ki puijang na isa kai chon pa isin sa nya phata hi tinga le pathian thu na sei hi chung nun za koi te gu di pathian thu sunyem gua mi hem te chon dan thu pi hoi to sang gut lo de ti ka sei no mai ya chu Christian ka yuwa pathian thu ta san hi wai le inup le January ki cheng dinup le March inup le February macha gel sit ding superstitious beliefs ya buina ding ma cham poi pathian ta sanin wang phat na le ham sit na ki tiau si pathina am he phat theina yo siang pathina am he pathini ta san ting le diabol muthim leng pa chun ichunga na tong thei poi ama wang pathin tu ta san lo hila hi ta mga superstitious belief kha ta san yo chun na ki puisa ai le hi chi muthim leng pa ni ki lo pa diabol zawa ki chim pa chun na chunga thil na sa ta ain to thei hi chu diabol na to da ne ki pau me don bot na cho hoi the la jingen chi hi sei lo na hi tu ma sanga chun kho khan na hin mi khat hin in a sign a in chu lang he tha sa phan a thlang them khat ani hi chu chu te se ho pau sei na cho lang chun ki ti hi cho anapum za anum lo hin ai la inan sa chu ain sa chai nai lo wa in nei pai na sa ta ong dam mo thidinga ai umai ta chu min zong a thi ma san ga vel te ki ti pano heta
ไอ้เห็นพาดหงจีนะมาจงเลดำตัวอินไอ้นี่ก็สะใจหนุ่มแต่ทุกคนไอ้น่ะเจียงตายจิจูบังจูมึงทิตาเห็นลังเห็นแหละไอ้นี่สะจูจูลังอาจูนจีแต่ไม่นั่งงอเด้งไงนะจิตาบังไอ้ที่เอาเทียจ้าจูที่เอ้โหปะเทียนทุนไอ้หิลนาวเตออีจันเกียเฮจะให้กิริเลดามิตีนาวเห็นเต็นจุดเต็งแหละกิจเจนเราให้ไม่เลยเตียนเราให้นี่ละหาเวดนิ่งกิจเจนจีนดึงเห็นน้องอาศัยเอ้โหป้าวเห็นเฟดวาริลาอีหาจะอดาเต็นวินไอ้สูปิวมาร์โหป้าวคนเซปเทมเบอร์ลาเฮจะนุ่มกิดปูวินจะจุ่มหอนลารามตีวินลารามติใจป้าวเลยแหละลาเฮกิบอากามทิลหุงกำจีดานะโคทิลานกำนจีลาเฮตีไอ้กิจเจนจงกุยลุงปุยแต่นั่นเล่าแต่บางไอ้ซูเปอร์สติเตเสตั้มมาจริงๆจะป้าจูปะเทียนทูต่ออีจันอากิกัลันอีที่ไอ้หิลมตีป้าจูกาดเอาเห็นนะเดี๋ยวพวกกาเซเบรักน่าเราบอกจะนั่นเสียหิเมทิวบุงสมนี่เลยเกตจางสมแล้วก็สมนี่นะจุเยซูคริสต์ the great commission ไอ้ผิวใจหัว yes น้ำหัววานุเลยสิปมเปียชีวินลังเซจุยกสิมุลังอัปป้าจ้าละกาวที่มาไปสกบอลลังอาทิตย์บานาจางสมนี่นะจุสิมติงอะไรจุเลเกมันน้ำหัวทูกับปีเจ้าสีอันนี้นั่นดิ่งวินกะฮิลวินนั่นที่คริสเตียนเตหีวานุเลยสิปมปีฮิลดิ่งเตหีไว้ yes ไอ้ว่างไอ้หัวโจฮีมิลิโมโฮฮีดันโซเกเนไนส์มีโฮจอนสันอิสราเอลจะเต็มมิโทตะบังอาฮีอีกเกมเดรับปะทินเฮโลโฮตาสันเลจอนสันโฮโจไอ้หัวหินอินฟลูเอนซ์อีกละโจตาโจไอ้หัวโจฮีมุชิมกะมาอมโฮโจหูอินนะทูฮิลาฮะไอ้เปียปะทินละมาทุติละมามีลำโหนะดิ่งปาโจฮิลกุตละวะไอ้หัวโจมุชิมาจอนโฮจอนนะโจปาฮีไอ้หัวโจอิเลลุกุตพัดบาฮีอีคริสเตียนฮีคูบุยอ๋อจิช่วยอภัยเฮจิบ้านเห็นจิตตะกิซอมดิ้งเห็นตัวจูกิจเจนลังจงอาการเสกาลกายจะมีจิกาบานซอมไปเล่นอิน้ำสูงไปเห็นอาซาดซาดทุชิมเฮกิจายมีเทสติโมนีมีขัดป้าเฮปะทินนัตตงเห็นมีส่วนว่าการขัดเห็นจีน่ดิ่งตีนักกูเงินใจยงอดมใจตาวินอาใจน่ะเป็นจะดบดิ่งโบเฮกิบาตายตีเห็นไอ้เจ้าจุนจุงอาจูไม่รู้สิจุกิจใจแต่บางดินมุน final ป้าเห็นเดียวดินมุนผ่านเห็นไอ้เจ้าหนุ่มไม่ส่วนกิโกเตียวจูตัวไหลป้าว่าเสียดิ่งอ่ะเก่าสีดีหอเป่าเล่มาเสียดิ่งอ่ะกิเสียเตะน่ะกิเสียหอเดียวไอ้เจ้าเตี้ยใจหิวตีมินันหาเสียพักจุนอ่ะมหันน้องไอ้เจ้าอัตราสนุนเฮดจีนเกิดแต่พอไอ้เจ้าว่าปัจจุนอาจจะในกิโกจูไอ้ในปีดิ้งจูเก่าเสียเหตุอะไรเสียพัดจนน้ำมันcancelนะบอลตานี่นี่จะบางจุนที่เลยตั้มตาทุชิมเฮียเอาเมนเฮียจุดตัวไหนเสียโดนเป็นจ้าจูเก่าเสียกิติเฮียหัวลาฮีมงหำเฮ้ยจูหัวความเก่าเสียมีนี่ตั้งหลายจุนเก่ามีตัวมีมาเตะอัปเปเนี่ยขุจิกจิตยากี่หาเสียเลยจริงนะเฮียจูเฮียหัวคริสเตียนข้างอาดิ้งไอ้เก่าเสียหัวจูอีลาวาฮีมุนนี่นั่นไรหำอีพีที่ทำเก่าสิกิติมองตาทำอีพีที่ทำกันในฮิลเซนปีเทดูฮะเจอีเงี้ยที่ป้าเมย์ที่ตะบังนั่นโดนซุปพม่ามาจริงYouTube อาจจะป้าเสียตายนะโอเคอันนี้ไงจริงหันจากไอ้เฮ็ดสุกไอ้ดูกระตักสนินไอ้นัดจะไล่มันไอ้แพลตฟอร์มนั้นโดนกินไอ้เลยเสียจริงไงยินตัวเล็กตัวดิ่งอาจจะไอ้มีแต่อีล้ำไว้น่าเป็นขัดกับเห็นสิทุยนะอามาสเปนาปัทหินมีหิมเตอหินซิมดันอีออริจินวินนุ่งวัดง่ายสินะ yes Genesis bungkat chang som ni le sigya hi Bible ki chinta sei chu ivet na hi le pathin tu ni ti na sei chang mil jing hi ti chun pathinin ama lim momong in mihim chu a hin se me ati ivet na le pathinin mihim hi ama lim le mela si me Ichi Adam chu mihima sima Eve chu kaw sidinga simum Adam le Eve chu ani gela mihim pathin lim le mel ki loading a hin simai pathin lim le mel chu tabangam tu na chu explain good way poi ahin la mihim ki ti pathin lim le mel ki simiti chu amma sepena I origin we het ngai ai le pathin lim le mel hong ki sim pen chu mel ma pas setan nung tu pen chu pathin thil sim do si opposite na su sit ding ti chon hi pe sim ti la pa na
pathienen mi hem ki ti chung ngai lut na nei ta amalim le mela asim pen chu satan hin mi hem chu thilha su sa te de bu ti chu het ngai yes nang chu pathin lim na hi poi nang chu pathin tu sei ngai thei ding na hi poi pathinin na chi ding he ti pen chu thilo ding zo na hi ti wai opposite na na hi satanin mi hem te hi a hin su si ni chu pathin na to gon do dun ai a chu tu nya a sei ngai pen chi vet ding ane mi hem ki ti hi pathinin thilha sim koi ma cham po in mi hem ki ti pathin angai lut amalim le mela ai sim hu su ke he ai le pizia amo chu kausi amo chu thila te hi ki ti ham hi chu ta bang pizia angum do ham azo abula ko nai ki pat na bonga chu pathin thu ni pcm ti don ta sa nga chu mi hem te ta san le superstitious belief ki ti oi ita san naw atam ta in su kha phatwa pathin thun asei pa hi na sa thelowa lungta dan gami hiwa hi chu ta bang ewa mi hem te ta san te sho ta san pui pa teo chon chan hi chu ta bang na hi yung ki kai na lamwa i pya i thi sanu ti dam i lungput wai chu ta bang cham nan kha nam la khana elo le i pya zo sa dan compound dan khana in chi pe kha phatwa hi ta bang ai ita san na naw it ting tali ichi pinana naw chu satan ni jong agom kumala akina hi chu to ki lo ding ai mi him te alep jingai tai ti ki chin ta ki mu do ai chu bible chi va ti ngai hi le satan jong chu a pathinin lim le mel hoi ta song man tam chi som lin ya ki zema ni sim he ti lucifer ni ki ti in jingwal pa ni ki ti pathin lal to na vai hom tu le van ti jong si chunga thunei pe na ni sim pa mel hoi ta pa chu ni ai wanga ama pa chu ni pen bol tam na sata chon sit lungvula hin ne ya pathian vai hom na hin dia pathian dan thua hin de pha na chu lucifer tia ki ko pa chu a chei na satan diabol ki ti hung ki ti doi satan minil kalpa thilapu ti nai ni zo pa ti nai ai ma pathine an sim de pen chu zoding in a sim po in satan ki ti pa thilapu ding a sim kha po in a sim chu lucifer bo ni sim ai wanga git lo na zele phat mo na zele a chon sit na ya chu ama chu thilahong ki su loi a thila ki su na pa chu ameli dang lama a ki ho ke do ai poi a yin la a lungput pa chu ki khela hi ti nai tu nya jong i bon chawa pathin nei lut mi te hin pathin sa te hi ve ti ki ta sanwa pathin sim sa ke ti chu ki tu da cha ke wa hi le thilha ki ti ning koi ma cham po in ilungelo pathin tu jing focus wa pathinin ki chen ta thua ko na ehil le peni ipe cha ki khewai le diabol hep na ki ti hoi ki zo sa lo ding thilha kaw ki ti hi i kam wa jong jing loading po jong pot loading jong le jong lo hi le ti chu het ngai ya chu i pui pa te ven kaw elo le za chum si te elo le thila te za chum si ho zo si hi ka sei bonga chu ita san sa ani pa chu setanin avantil kilo to ki thwa ita san the ni wa hi tai ki chi me le si nai ai chu ama chu ki chen ta first peter bunga chang ge lang ki chen ta sein satan diabol ki ti pa chu kp ba kai bunga koi ka wal hum dem kya hol ya wa le he ti ki chu chen ta le thu phun mung som le gup chang som li langa jong ki chen tan sei ki din hi chi thilapu elo le hi chu loi chu thil hol ha ga wa hi vin vanui le si nai amohin mel chi na ki dang avet sawa wa le hi veti heya chu mel chi na ki dang atia chu abon cha huk su ke ku ki te chu kaw si te ta san hin hi je kaw si te ta san nu ya chu satan na to english te chu vampire ta san te hi vin hi chi dung ya chu english te la chu vampire ta bonga na to kina chu ting ta la halloween ki ti la ko mithi ho hi gam sunga hong ki ji ati ji wa hi so ta ma chu halloween sai mithi ho welcome ki ji wa hi ta bang ta chu satan na to ji ei man pathin tu to ki tu lo be khana ita san dum ju ya satan ni mi hap jing hai ai la pathin to ki bul pho ding awang chu satan hi ta bang chu mi hap thei lo ti ka sai nu me okay ki pau me ki chi chap man chom cha chan mi pi het thei te ding de sa na hil chin pi win ki pau me aba na hin tu lai hobung din mun thu neu khat iga focus ding de ka sai aji chu pathin thu hi hobung hin ya hi hobung lang jong se ding ka de na point khat hi ana vel hen mi tam ta hi tu lai mi zo si hin holy marriage amu zo pon akizam tho he akitamin
ai la ki zam oi lo hi ti yong chu aki kha thei chat di pon aki zam ki man de ki ti na di lo hin ja he aki zam thoyong he tam ta im ben hi chilai la hin mi hi nunga gol lang aki lungset aki nup tu ja hun ki zam hin ala hun ki zam te ni chu hopungin ve na ki kwaitan ala bang khat te chu zuzu ho po alo le black business ball ho lam chom asum kol aphalo langa ve ho ve na ki koi kit lo ai wanga chu hita bang ong ki zam tho ve na ki koi ki tho yong hi adi poi ti yong hi mi pi comment om ji na he chi chung chang ho hi pi ti na muam nangin fiel lo ta ba hin adi lo ta ba hin a hin la mi tam ta hin voice ong pit thei lo khana hi hobungin na to ke mo vet dan om khai aje chu pathin thun ipi siam ti pa hi ikihil naw le ipha ita sanbul phu naw hi a hat ji lo ja hi thil zo si hi ka pastor pan ase ye elo le hobung hi tim ta sani iti wa le ami pi hin mit chok kungbul tu thoda na hi ki mo chi pi jinga thil tam ta min na ai wang chu aga su hoi thelo aga ho i mu ting ta lu kilung hai thelo ya chu ta bang thodo no song hu ji ya chu balance that's many ball dan who balance low ti nai chu to na thodo chu ti nai chili balance ta ding pen chu balance ta thei da lo hi chi ta bang bang ai jesu christian jong ama phat la ya zudami hola sanhedrin hola chu ding ta le pharisai sadukai ki ti hola ajong hi ta bang ni deal ni ball jing ai ichi he thim te ne din bible chang khat in sim kim kating matthew bung som ni le matthew bung som ni le thum chang som ni le thuma pa in khat be in sim kating phate ke chain angai lo sin hi che bible chang ngai tu su ke hi ti be hung ki chi yeng de he phate ke chang ngai chang som ni le thuma pa in sim ni o he dan thu sun le pharisee ni phathem ho na da wa hi zena mi ti le nong hon pudina le pati khom chu chule zira hi chang chu soma khat in na tu jiwin ahin la dan thu pi la aman lu pen thu ti ta thu tan na mi ngai lut na le ta san na hi chang chu na pai mong ve ati ahin ni cho hi na manuwa hi ti ho yong chu na tha lo ding o ai ti thu ai vo lam hil mi cho no hon thosi vai bong na hi thing selwin ain la songong sao apum changin na valu ya ti cho chu ting ta le o ya dan tu sun le pharisees mi phale mo na da hi zena min ti le no hon khon le leng apolam na sil ni movin asunglam chula hunama la le kitim lo na dim se a hi ati ke chu ting ta le vo pharisee mi cho khon le leng o chu asunglam sim sil ni masaleu chu apolam jong ngim ding bo chula ti hi chi jesu christai amo phat la ya sanhedrin thutan na en sunga thutan na balance om lo dan pa ki chin tan susal hypocrisy church sunga hypocrisy dan pa chani susal ai oi ta ke chani susal ai pudina ho jong api ho jong chitiang ta le phati khom pi ho jong kita tan na pi win ayin la na lung thim wa ngai lut na ompoi ati thosi vai bo na li thieng win ai la song sao pum chang na bal ve ti ya chu tu nai ba ti ngai le jesu christain zira ho jong na ha wa pati ko mo jong na ha ta wai le na long thim pum pi jong ngai lut na nei me lang pa kai dan tho ching ki phut dat bin lang chu tieng ta le thosi ki san jong na li thieng wai le alin ta chon sit na song sao ti pho yong chu phate ge chan ve men ti ho chan ya sei nai chu yes ya chu tu nya hi ong dong ila wa chon sit na ki ti aneu ali na I khen ta banga om ta chu ai wa nga chu chon sit ki ti chu a case ne wan a case sang le an ni nya chon sit ya chon sit man chu bible in thi na ha ti yeng cho lal boy yes chon sit man chu thi na ti cho ai wa nga chu chon sit neo pa man chu hin na ha ti ki ti lo cho bible ya chu bible ki chi cha nei chon sit man chu thi na ha ti ele mi za chon si ma ti ale mi zo si chon si ha ti ki cho ai ya chu hi chi chon sit na mu na chu i ve ti ngai le ai wo hin church sunga hypocrisy om ta ya chu zudon ho ai lo le zatchek ho khamna table gilta ta ho chu hoina service na tongham ai lo le sumla pai tu them income la na thei tam ta mai le kho kisalo
ai wa nga chu church manual dong zui ta mi khat chun ki chen nai ne ya ong ki zam tho ta bai le zu don ho sa nga si jong hi lo ni chun ama economic le financial prevent the na dinga hi ta bang lam pi khat a jinai na ding pa chu akil hen zo a na hin ko ni man kha ya chu church in amo phat na le phat mo na pen chu gel ta loi la outcast a bol jing disciplinary action a bol jing chu yes ai ba nga chu tu nya chi bi nga hi le ki chin tai ba dinga le hi chi ki jam tho mai ban chu mi hi mit muwa chon sit ta mai gel the ba church disciplinary action sunga ikoi the wa hi le bible in ni bu zo si thin lo na ne yo si chu ka su mong ne the pa thi ni na ta sau chu pa thi nin thi nga in ya chu pa thi nin thing su bu yo si kai man ka su mong ne he ele thin lo na ki ti chui pi ham mi yen ten ki lil ngai lo ba thin lo na hi chia hi khu chi ti chu ki se ya su ke he ya chu to nya hi akizam tho disciplinary action bol thi ho chun zu kham le number 4 ni ho le ipm kham na thei bol lo shong disciplinary action a bol thei ngai hi chu e pathin tun ki chin ta ya chu no on jira na bolun pati ko mo tho ki ta tan no bolun thau si mai bo jong na liwin ai la sawang saw pung chang na balan a lung thim thing lo ta hin ko man dan pau ki chen ta je sun ne so sal na in tu na hi su he puma thobung sunga hi men thu di tan thu tan tei jong le kai pathin thu ti ta ta tin ning pathin thu ni pi se mo mam ta ding chang mel ding a pathin ni krista hang san mi hol jing ai tu nya hi chi a phat lon ho bo hi sei theu hi in ai la hobung hi chin sim phau de ki tia hi thili thei kit lo ai politics system asipa hi asit mi yo sing ki sei thei in koi man ki sim pha thei lo ai corruption jong a corruption pai mi yo sing ki sei thei ai man koi man ki sim pha thei lo ai la hi ta bang thil si om na la hi mi se kita ta hin khuin manga corrupt system zo si hin pal gal ka ya chon phat le kita na achang se adingam no a ta banga dingam ding pathin mi hol jinge hi chi dinga chu tu na ki hut wai le inam udam ding hobung sungdam de ti ka sei nom he ki pau me he chi ban zom hin them khat e ga chi be de ka de ni chi chung chang thu de ki sam ka hin aung ki holy marriage so chula chung thu thing he tan aung ki jam tho hai mi aung ki jam teng la chen angai ne in hobung chin na hlong pi ti du ham alo la pathin dan thui ti du ham chicken nong is like ka chu ka hil chen thei pon ve ne ni koi ta ven na discipline ni koi ta ven he chi wa hin bang khat hin phat bi ti men la hi zat chan hi ve na ding ti loi omin abang khat chu ang ki thum phat la lu de hi ti loi omen he chi chung chang ka hi mi hi min kho yong sei the hi pon abang khat chu aki cheng zo ti lo chu thimo hi pon na he chi ta bang din mun ho yom jin ai le he chi phat bi ki pi ta bang ho hi i chan ge ya boy pham nang mu do la tham khat dan sei tha te da disciplinary action a ke koi ho adi akizama hai za sung phat ki pia zo ting le hong ki report ki na kila lut ki ding ki ti ho chuna even na hi le hi chi phat sunga chun thina man na to khatale ama dinga chu ipi ti ding tam atha ga hun kui ta bang ding tam ti ta bang hi cho na do chu yes chi gel ding khat on men hai ta ke chan gel chin hi ti hu hing na ki ti hi church a king amai po in hu hing na ki ti hi mi khat in na hu hing pi thei ngai po in hu hing na ki ti hi nang le pathin ka king amai ya chu lei si na chun ipm khat ja chu nang chun dan pa ki tu lawan ni chon kha ta hi le hi chi organization ai lo le church ai lo le ipm khat ja chu nang chu disciplinary action hi ta yong la chun hi chi chun nang ma hu hing na ki ti hi na effect sa good lo de te mas pen ka sei no mai ya chu hobung chun leisi a hi ya chu ki vai pu na dola chu khat be ting le I hi su chemical to pe nem khat be ting le ipal ki mai in he chu ai le ai ki su niam sa go le ai le ai ki su ra sam sa go lawa pathina I hu hing le pathina ipha iki he na pa chu pathin cha ka hi hu hing na nei ka hi ti pa chu ki chen sa ki tu cha ki I madang ki su bui sa lo le di ka sei do no mai dunia chu ipm khat ja chu nang chu disciplinary action na hi ta in hobung in nang ngai dam cha thu pi point hobung in nang ngai dam sanga nang le pathin ka ki ngai dam na pa chu na ki su chit masak ngai heya chu ipm na bol hil to nya ipm lam na ho hil hoila chu ipina pal ke ham
pathin ko ma tu ni hin ngai dam ki thomin chi chu disciplinary action a om na hi ta ai le hi chi phat sunga hi hobungin ei ve ta hi han lang i biam khat dan dan pot ma ei ko lang le pathinin ei he mil poi ti pai ki na pathin nei lu nai ki tu cha khe di ka sei do no okay that means alagaw hin khu chu ping tha sa na hi na la chen ki vai pun do la hobungin la lu ma sangan thi na man na tu jong la e chalai pa cha alagaw hin khu chu cha thau thau ding he ti pa chu hil chin nai na ki pa me it's ban jom hin neo khari ga sei be ding ka dei hi kitchen thu dor chung chang he da hi tu khang tha te la hi kitchen hi achi hi na i ti khang yong le kitchen chu chi jeng ding thil khat hin chalai la ni ve na le mi bang khat hi wang set jin asu pi pa ham asu pi pa ham khat chong thi le ai nei pi chu anaw pa ham u pa ham khat chun kit ji na ki le na kitchen pi ti thu ho jong awmin chi ge la la hin khan khu jong alu nen khan custom la hi su ding al chun khan khu lu ma ma ding ke ging chain ama wang chu hi chalai thu dol hi bible hi piti iki hil chen the du ham ti pa tu ni ka do no men aji chu mi bang khan chita bang chu ai asu pi pa thia jinu don lo wala chi chu di lo hi ti loyo men na chalai ka pa hi ipidin munam ipiti ki vai pu wa pham tham ka an hil chen the da chi kui san junan no ai le tu la i christian din munu he tamta kanui hong zaguin aje chu ita sanna wa hi old testament ki jate hi old testament he ta te hi ji new testament se pathin phu dana gel ta bang dana hi kil khate hi ji ai achu ivet na hi le ai wa nga ithan mo le ibol nu mo hi old testament na ki sei ngan ki chu tu chu e ki dan na chu okay old testament na ki sei zo si o hi culture chon dan ta bang na ina yo tam zo ki chu thobong sunga disciplinary action ni tiu jong hi new testament na reference kha akim wa le old testament na reference kha kim chu lal boy akidan na chu chalai pa hen na son tam khan nan hil chin be de ke de na khat chu to nan sei ba chu tu lai hi mi bang kha den i bible simu jong he loji lo ya ki umji ta ji mi ni na kham de he jong he ke tamin ji he new testament paka jesu hongin dan lui jau se ka su manga he tai tin asein ya chu new testament ai patai ki bul phuin i pieti la hovin sung mun chom chama sermon bol old testament ngen la ki no ti jong he thodo om ji na chira ya chunan focus ta da ye na hin ban sei ko kom ka ting ka mu thei chun la ka sei do thei san sun na in sei le leng ka ting ka sei banga chu old testament ithe u ta banga pom thei chi lo ta bang khop liwa hi ikil naw ji ita san naw I bol dan ji ai wa nga chu to ki chen nai ti mei meu jong hi betinga la ki pat na old testament ma mai ki chu na ki chen na jong old testament institution ni chu but hinin sim ti la chu marriage institution chu phu do chu hi chi marriage institution chu ai phu do pen so old testament hi lam ki ha phakit ta lwa ki chen ki ji than ki dan ju ka tin na ki ti ji ki chu ya chi betinga la bible hi ai ho hin chop lop khana hi I het pol de o min na ola boy ko ka sa ma kha chu ya chu nan tham khat inil sing ka da te azwa nan se aso bi ban azi thio akichen pi chung chang levirate marriage chung chang pen ka pha ma sangin old testament new testament nain se pen chu tham khat ga focus ma sang ka ting aban chung ka ting yes ye diu khat chu nang nan dong leng Genesis way pawai pi kitiam simtil bu Exodus kolale podobu hitya chu ki he chu Genesis chu simtil bu hin Exodus chu podobu hin abanta le Leviticus minbu kitiho danbu kitiho hitya chu hung chi pe chu Bible hi kitip na kiti le khabu minum lo chu ele kitip na kiti le khabu minum khai lo chu yes na kitip na kiti le khabu minum lo Bible la chu ivet tingai le I het diu khat so abailam thei pen chom khat ding in seng mi pi het thei pen ding in
the word of God itu canonized scripture ai pom pen 66 book itu itu Genesis apa Revelation itu Bible in the word of God ati pen ku heya chu 2 Timothy bung thum chang som logop na hu simti ngai le pathinin a hai khum pathin le khabwa thu ki sun cheng si chu ki hel na ding ki puizang na ding chon phat ki sin sa na ding le iza kaya phacham kim he ti cho pathin thu pathin a hai khum ati New Testament ka sai pon Old Testament ka sai pon Genesis to Revelation hi canonized scripture hi cheng si pathin thu ti chu in hi ji pathin a hai khum chu ai ya chu Bible ile khabu hi pathin thu ki ti chu hi in kitip na all and new kiti lo e Bible ai ayin la hi chi 66 le khabu sunga hi a part of covenant khadiungum chu hi chi part of covenant kiti chu hoya ki muham pathin le easier take ka agreement anumpa kitip na anumpa ko sai nai chu a Bible ale khabu khu all covenant and new covenant hilovin ala Bible 66 le khabu sunga khu pathin le easier take ka kitip na honuma hi chu all covenant and new covenant tang gi khani chu it's to Bible chang lung zing ga hil chining ka ting Exodus bung som la ko chang nga isma le hen Bible hai tai ki sei to ki chin tana all covenant i pem ti hin sei chining ka te Exodus bung som la ko chang nga na hi sim ting ala pathin tu ni ting ki chin tan sei yin ya chu to anang hoin ka thu bi na ngai wa chule ka ki tip no hi nan so ke wa hi le mitin nam tin la ko na hi nango hi ke ma mi te mo mong na hi ve ti ko do sang ding atia nango hi ke ma thiem pu le ke ma leng ka ma nam thing kha ka tun ding na hi atia chi chu mo si ko ma hi Israel te ko ma conveyables che pha la chang ge nai hu ngai le pakain mo si ko ma Israel te ta kitip ni nga thu hin pun zo si chu mo si na sei pha na chu Israel cha te ni piti don but ba chang ge na chu hi chun mi pin abon chawin takhat ta na don bu be sei ta ve hi nge pakai a sei chan kitip na chu ka bol te di heti chu hi chu all covenant tiu chu ai le pathian to Sinai mul sunga chu kitip ma nei zo wa chu ki confirm to agreement an nei zo wa chu pathian kitip na chu ain pi chu hi chu kitip na chu pem del 10 commandment chu ni chu cha chu milim na ho lo diu pathian dang na nei lo diu ke ma min thing na za bol diu ko chong an thing na ni diu nu ne pa na za bol dingo zon thanu na bol gu chat na bol da pathina kitip na cha ain na ile Israel chaten pakai ja seyau shi ka bol di het ya e wanga a chei chei na pitikit ta cham kha zawa Sinai hanga chu phai chama chu bong no lima ho pe ki du chu yes bong no lima ho pe ki wa pathin to kitip na chu abo kra ki du chu abo tan ki du ta chu ya chu pathina tia Israel chate to kitip na ni sim pen amo chun suke ji jong la pathina ain ho bit kit ji a thiem gau ti honi sol ji minor prophet ho sol major prophet honi sol abon chakya kitip na ni su ke yo shi ajo mat jingi chu ai wa nga chu Israel chate asuki apang panging che phana cha chaina pathinin hi chan ya mi mo a hi vet ivet san ringa hosia ko ma chu notimin thang pen no homework ki puisa ki chen pi sa ai wanga manu a vela zamang ki jing ki chen na ki tip na pen chu covenant pen chu aboke jinga Israel chate dinmun hagau dinmun het don linga hosia thim go pa chu hichinu chu ki chen pi sa chu ya chu ki tip na aboke jing a chaina phana chu ping ta pathine a chaina khon na khia Israel chate hi izan in ka hu bi gut wanga a ki tip na ha moin a hu bi zo ta povin ya chu ke mai Israel tha to ki tip na ka phu di he an tia pathinin New Testament na chu kitip na thaan bol chu ya chi kitip na tha bol pen khu a kitip na thulun pen khu achu ma pi hilovin ami Israel chate yo chu mi tha be dinga ain than zo ai vet sana tu nya nang to king kitip na khat I bol chu ele nang chu nong kita alo ta chu nang chu na kita alo pha na chu nang long ta san the ni ta ka pe mo nga nang khela chu ka loi nang ka la lu na ke ni chun kitip na chu ka tha zo mi chu na thima yes hi kitip na thulun pen chu achum pathinin a khial lovin ami zo ha khial chu he a chu hebru bong get sang get nai sim ti ngai le kitip na thu dola pathini tai sei chu a je hami ti le amo chu a oimo na ti chu amo ti chu Israel cha te chu ti nai chu amo chu oimon he chum pakai jana sei ke man Israel phung to
zoda phungto kitip na tha ka phu do ding ni khu ong hung ta ti ya chu chang som na hebrew mung ge chang som nang chu isim kit dingai le ke ma in ka dan thu ka pi ding ka dan thu yo se alung thim ba ka zi lut pi ding ding ta le ke ma mo pathin hing ka ding amo ka mi te ding he atia hitia chu pathin Israel to kitip na tha in phu chu hi chi Israel New Testament na Israel kitipen hi Palestine ka ma Netanyahu ko ma chenga bom kil hala namin Israel ho ki sei nai taloi Jesus Christa ti sanzala tunya hi thagawa ta sanazala Israel hina chang hobung nang leke hi sei nai ta in hi chho ten pathin kitip na sim thai ta masanga Israel cha te ni lo sap na mun zo sha chu tunya hi nang leke hin isu bulit ding kitip na chu zok khom pi na pathin hi ta chu kitip na tha ai bul phu pi he ya chu Old Covenant, New Covenant ki ben hi Bible busom gup le gup ben hi Old Covenant, New Covenant hi po in ay la hi chi busom gup le gup sungay pathine ami te to kitip na part of covenant anu mai oi ti chu ka sei do no me ti chom kim thei pena ka sei no me in ay le ya chu Bible hi azo khat le and ichi New Covenant Genesis apa na Malachi chan Old Covenant in New Testament na Matthew apa la Revelation and New Covenant hi ti a chom be ba I khan na lam wa pathin tu khat be ting le I dei lo ho chu da tia de hei tiu ai lo ai le ai ho is nun cha chao ai ho ki le ding hei tiu na hi ya chu pathin tu treat di bo khu ji le hi ji ta bang chom na lo ding a cham ka hi chan chu ka expand in ai le levirate marriage chung chang chu na sei chu thang ga sei le levirate marriage ki ti ding ta le in sung khana pasal khat chu ji nei ta ile ama thi ta ile aso pe pan a ji nu cha avet kol dinga ki chen pi ki hi tho ta bang chum min Bible hi ta bang permission hi vet tinga le Deuteronomy bong som ni langa na ki chin ta nga sei so ke in YouTube channel jong kan explain so ke tan avezo sin he so ke di wetan Old Testament hi ta bang levirate marriage ani ki phaldan si pem ti tinga le hi chi pasal pa chu cha hing lo wa thi ta ile azinu chu aso pin aki chen pi te ding ti ani si moi ayin la hita bang ki hil na pen chu New Testament an avya ya ki hil na ding om ki ta po in Bible hi vet tinga le Matthew bong som ni le ni chang som ni thum pa som thum na thumoi sim tinga Jesus Christian leverage marriage chung changa Pharisee son thodo anei na wa chun ki chen tan sein how hil in sung khana pasal sa giomen au pa win ji nei in cha nei lo athita in abana pan asop pan ki chen pi koi ma cha nei lo in abon cha wen athisu ken azino bo se dara tam ai le apa cheinan azino jong athita na hi le thokin ni khuting le wan ga ma chu koi ji pen ni ling tam ta jesu ko ma thu do oi ai ma jesu piti don bot na koi pen ji ama ji chu hiding mo hi jesu thu tan na nei point a sei thu pi pen chu thokin ni khuting le koi ma cha ki cheng ta lo ding ai van til ho bangin chen non ki chen sa ta po we atia thukum khana ne bole so ting ta le jesu christa hi ta chon hi le aban ta le first Timothy bunga chang thuma pa som le gum hole First Corinthians bung sagi chang som thumle ko a sol cha Paul in thu hil na kon ki chen tan sein numai ki ti chu ajinei sunga ajipa to ahin lai sia chu ki chen na dan chu na ka na in aina I ham tia ajipa chong thi kha ta ile numai chu ong thola hi tai a ki chen num to ki chen thei annum to ki chen thei ati ai le ai wo chon leverage marriage ki depend chu ai la ya compulsory a law ki sim thowa a so bi pan a ki chen pi te te ning ki depend chu ai la ki nai la ham ki kil na wa chu la Old Testament I pe mong ngam ki tawin New Testament la hi ta bang chu kil pon ai I chi pi chu Old Testament hum ki ta chu na chu chu ka mi na chu ai ya chu Old Covenant le New Covenant chung chang nai to khai a chu tham khat kain sei sao ja pen na ai chu I choi very deep in session I pa pung khat sang pung ni chang hil chit na ding umi cho choi thil tam ta to cho gom le ma ga si me thu hin na okay ai a chu New Testament mang chun zalian na pi halitos kiti Jews state among release ceremony New Testament at pi ai in by force ta bang ai lai le nam phu chang allow thelo a som pan ki chen pi te ding ta dan ke ta dan ki New Testament a ki hil nam ta lo azu ta le New Testament zui te hi wai le a so pi pan ki chen te ding a ki chen pi la wai le hi ta bang sit nam ni ta bang khu tium hi ta bang chu pathin thui lai po in e ho le ho lungge la chat lo hi ti ka sei do nom he okay apa ki pa me e ji chung chang he Bible lan e hildan chi pitiam ti on chu thu mu ta la khan kho lut ka sai e ja hi a bol ho jung kap oi ma pun ka pa cha thowin
bol mo hoyan chu koi mo hoi mo ni lo ama wang chu hi chi bible a chu bible context a chu theological ta ma hi ti mam ti pa ji se na tu zan ki holim na he num ka sain no num na sa de ko ta na ji chu ki holim na he I bon cha ba he thim the na de wa he question nang ki pi a steng lai lam kai pu men jong hil chen thei chana he ni hil chen pi o hin tu hin a chai na lam jong ni sa ta te na ba na hin tu lai khang a hin tau dam ki ti atam le jingin mun khat se pon mun tam ta hin tau dam ti hi tu lai pau na kil aleng le jingin ala bible hi nidang lai he tau dam ki ti ho he nom ji thowam ai lo le he chi tau dam ki ti ho he amuna ama ina mi hong atau pi jeng sanga chu banga pathinin thilbol theina kidanga pi ala chun wanoi gamte na chen lang ki panu thu pha hlang sap to gomin dam na ngai chu ka tau pi le phalo ham ti ong question khara hi na hi chi theological ta mai bible context ai pi ti them khat hil chen ne pi the dio wanoi le sa tau dam ho hi mun tingam tina wa le ku ki te bo hi le tu la khal lo he tau dam hoi abui na chu ya chu iki khulo ngai no nang chanala azo khat le mi tam ta na gel fielding ka dai pon ke channel le tam ta ka sei ding om ai la ka sei non pi pen chu taudam solcha pol bible dictionary or concordance hoit ai lo le commentary ho ko ismail solcha pol hi ibet tingai le e ho christianity adinga jesu christa nungzui la adinga hero number 1 apang hi solcha pol he du yes ai le amma hin khupum pi hi velo chun banoi le sepong pia theology theosi degree mi osin degree la no si amma thu changji a kon na ni chu hitang changya chu mi lo chu solcha pol hi yes haya chu amma ko ni sei thu pi pen ko be tingai le bible pum pia amma thu sim ko akimusun ko simai le pol hin khat vai ti le miracle bol na zongomin miracle ti le anal po khat vai ti le pathin ahin man cha a mia tho ahing athisa tho do zongomin adam no taw pi zongomin asu dam zongomin hitabo nga chon ki moi an la sol cha pol athil na khoi ti ngai le kin hi tai pathin na ka to ja mi ka su dam thia mi ka taw dam pi hin ya chu ke tabam ngai mi na taw dam pi thela mi na su dam pi thela pathin pathin dong zui di ta nei lo hi tia polin e ho chunga bar na khana o chang khat be cha ki mu khalo e aman a sei thu pi pen le abol thu pi pen chi pham krista ki pan to pha chu ka sei choi le hi tu so ki pan to pa chu ke ma in ka hin pi hi ke ma hin ka hin pi le ka thi pi pen chi phem ti tinga le krista ki pan to pha hi tu lai I thu now again theino hi khun ngai chan new to ki kot hoi thin ka ngai tu poi jo se ya agal dot le ato na le a hin lo thu bi pen gospel ki pan thu pha bua hing in miracle ki tia man mi challenge tan among kha po in taw dam ki jo jong aman mi phin na among kha po in kin ka bol bonga hi christian no sin a bol thei te ding kin sol cha pol yong sei kha po in jesu christa jing no tabang thu pi chon ei bol kha po win he chu tu nya hi miracle se focus am taw dam se focus ma christian ethics challenge hoi setana ko na hong ko na in hi cho tong mi mo ko na ikiven ni ti ka sei do no mai e ki pau me ni chi tabang taw dam mi tiu hi mizoram ma jong phachom thim ta amding ka ta sanin na silai chuchan pure jong hin ke mi het se hi adin hi chalangka hi ho nam sunga ding hin pathin wang pi aha chanji me ti de mi su pi mar ho la hin taw dam he tamen ke ki het pi se jong hi mi ni mi thum lang amen na he chita bang ho context sa chu hitia ina mi taw pi ong cho phain dam na ngai cha tam ta dam theina movement a hin he chi sanga hi un tin a hin ki pan thu pha hlang sap to gomin chi leo dam mo tam ta yong dam theina mun tin pin than nei lo tam ta no pin than nei te ti chu public comment ka la khana ka mu ja chu question raise kan bol kha hin na jong le mun khat se tianan sei pen ga adon be lem sol cha polin ko ka sei banga chu sol cha polin mun khat se sia mi su dam na le mi chunga hagau thing na to na chunga kila ngoi mun khat se sa confine na ki mu khalo ai okay Athens copy Ephesus copy Corinth copy abantale Greek te copy ni chin la mun tam ta amin
hi chol ai amai mun khat se sia confine na ki mukhaloi mun chom cha testimony present about su ke an to thil bor do si so la amai khu chu first missionary second missionary third missionary ki he in a bon chakia ivet dingai le mun khat se sia confine na ki mukhapoin pathin lagau ching achunga ongkil a na to thil bol thina kidang ta achunga ongkil an mun hovel bon chakia location chum chi ngana in mun khana confine na ki mukhaloi hi achu mun khat se helbut lo tabong ha thu khat nain do ja chi vet tingai le hi tabong ho chu bible la kihil na tong ki tu pon chiting tala bible hero ho lamzo tan tong ki tu po in vet tingai le miracles ki di chu anywhere it can take place tu ji nga jong vet tingai le ke ma in hilai mun a ko na jong ta so pi sangam khat dam lo ha sang chu ta tawa hi le pathinin adam dinga adei khat chu ki taw na dara na su dam dingai ahin la tunya hi dam zele dam mo na ji ai pathinin ayum pi lo vet lo be dinga in khat be ting le pathinin mi purpose ne asu dam no momin ain la idam mo na zo si pe ni pathinin ay mo dam sa do akinep no di heya chu christian ten focus yu si madang ai point pathin le ka ki ka relationship pe ni inam di pa bo focus ding pachunga pathinin miracles na ahin to te de ato lawai la pathin mi ka hi poi ta ki gel na pai diabol na to nai hi ta bang ngai tu no kon ki ven mong ke de ka sai do no mai he chu jesu kristan ki chin ta na sayin Matthew bong sagi chang som ni la khat ha ki chin ta sai hi chin khoting le chun thilung lung ni ho ne sayin pakai ai ti koi ma cha wan gam ti yo si koi ma cha wan gam lo ding he in ai wan mi tam ta chun kamina he pa pakai nang mamin mi ka sudamui nang mamin thila ka no da we nang mamin bol mo kidang ka bolui ain ti di we ewan jeson ki chen ta ka sei pi nei we ke ma in hitabang ho chu ka kha poi vo chon sit bol tio ko ma kon pot mong ati hitabanga jesu kristan a ho loi khu hinduism ho muslim ho sei nai pon jesu nong ka zuye tia jesu min pan pana taudam da na kila mi tam ta hung hi de choi he achu tu la ya miracles ikine pinao elole til hitabang kha pathin na to ding dan pa focus dan pau hi ipiha pathin to ikka relationship sangwai hi cholang zoi pathin hol itam tawin hiya chu miracle samil hiam jing pa diabol chun gom kumala jing he ti he dingo hiya chu hi cho hi pathin na to dan vetna api pen hi poi ti he na phatake cha pathin lunglam pa zo iphem ti chu khula christian ko man he ti ka sei do nom he okay ki pau me to hin achai na ding hin gal ne jong hi win gal thu them khat hin focus den kanomen mi tom ta mi bang khat na sia la hin tu chung gal he pathini nei ko naw hi tiloi awmin aji chun pathin beloi tin kisim phau tin hilew hen ilo hen diu hi tiloi awmen abang khan na sei kina la hin tu chung gal he pathinin gam tu mai pi num ji wa hi chiga lai tu sau hi tiloi am kinin la da na ki bang hi len hi chlai ka pa thu hi je chu abang khat chuni se asei kina la hen lunghan mana se ham imin moje wa gal ni he tiloi am kinin zan zari la da na chum chiu min nang mani pitin mom chuwang bible context song hi be se ta pon tin na haul hachana tong khat nei nan tu chungi gal pau hi pitin mom tham khat na ngai dan nan sei ti da bible context ma hin na bible context ma hin si bible out of context in ai sai lo in chung chang thu jong na la boy okay ai het diu khat chu gal ki ti hi jesu na ni sei lo hi han lang en het sa ma sat mo mong lo hi le tua na sei bang a chu gel da na ngai tu na za zo the hin ai la thil ki ti hi a ki sei ma saloi ma cham pon jesu kristan ang ki chen ta aung run ma sanga ke man ka sei pi ni ati sign gospel le bu do sia na ya chu Matthew bung so ni le ni ho ko sim ting ala jesu ki chen ta sei koi ma no na lap la lo ni ani ki chi thei jun i zenam te le mi tam ta ke ma mi na hung dingu ke ma chu krista ka hi ati dingu mi tam ta lap la dingu chu le pi dia ba na hi nang hon gal ki sat ki dau thu thang na za dingo hi ching theyun lungdong hi on i zenam te le hi chang chu hung su te ding a hi wa nga a chei na hi lo lai ding a hi ani vevin vai khat le vai khat gam khat le gam khat nam khat le nam khat ki dawin tin mun choma ling chot in tin atya jesu ni ta bang warning cha pi sa diem jala
na bang waling cho pi sa diam chula le ite da na hita banga le si chunga galo male Christian te lungdong pe nai pan tunya hi kaloi Hindu mi tam ta jong cho Muslim jong kan nei cho ko ke ho pi cho Jesus Christa ke ho Bible hi ta bang hin Bible no one prophet da na gyal na prophet da na gyal pau ke hon pathina kam mu kan nei pau ama chun le si ang lu ni thilo si ni sei tai no one pi na gyal vam ke ho wang Bible tu sei gui lon ki chen tan kam mu ve it yai le amo hi gal ki ti ho then ti mai lung nyeo lo chu le si jo asu ding nol mo ma su akiti do be kin nei ele I ho pau pathin amo Quran ta asno milimo ho apathin men anil kha lo be ho pathin galung long ding hi nam khal nam ha ke ding ta na hil ma sat dem hi chita san te chu tu na galo male ki lung danga chu ding ta le ku ki mai le ki na ham lo le ku ki na ga galam lo le Iran USA Israel ho ki do nam o ma jong le Bible tu sei ja gui long hai poi ya ta san num lo yong chum kit na lai cho kho dan nan chu nge ya bu ti cho ta bang chu lal boy ipiti ki hil chi mo nam ka ti chu pathin thu min ta san ta lo chu na pathin thu ta san lo hi hello mo Bible thu za khalo mo ai hil no mai hoi Bible thu za nang kang da ni ai chu aki pui ngol hiu tam aki sungol hiu tam ke ta lo hi pathin thun sei ge go ai meu si do ge go imit chang ta wa mu the ga ma ta wanga Bible sei ji akona kil na thei mo lo hilai mu na thilapu khat au ngai le na pathin bin so la hi atyai le lo chlai mu na nagal mi teo na mo thatinga ho chu ke ma intervene kong bola kong kha mai le hi a chu na mu ding do na hi ti ho po ngum ki le ma ki ta sana he pa me na me ki ting ti bong chi ngei twai le na pathin thu ki ti ma chai ge lo phat chik nai chu pathin in ki chen ta sei gal tu tangum ding in nam khala vai khat om ki do ding a hin ani lungdong hi win hi chi galum ting le chun ke man nam khari bi bia kong villa nam dei thana kong sim na di we atti na jong khalo chu le gal khat chi ga ki benglam sip cha khewa domestic god da na pathin chi bol do wa na hi tia chu ho tum lung sip mo na hi chi gal chum bang cha pathin hung vil da na ki sei do te ki chong chu nam dang za dang ho tu sim ki sei le phading ho sung nyel ne la om pa sa na iman thaknaw ke pat na ding cho choi ti ngai chu chigal ho hi ke wang ka lungdang pon pathinin ko hong kun ting le naw su na ke pat na dinga gal thu thangom ding gam khat ke do ding nam khat phung khat le buina ding political crisis dinga hi ti chu ki chen ta Jesus Christana says in ke wang pathin phu ka ta sanin hi ta bang hi le sinam lai sia pathin tu di na ka phot chinin chu ding ta le hu ing pu ka pa kai chu pui dinga hungwa ding hitai ti chu kot phung gai tai ti chu ki chen tan kam muin ki pa na zon ka dimin ka ta asna sang roi ti ka phon do hi okay ki pa me chi gal hi mitam tai la da na chum min o men abang khat chun ku ki te hi chen thang be se wa che chau be se wa iki hui lom jap na de wa jong pathin program hin te ti jong o men lam chum hi ma lungel wa ki bang pon hin la leisi chung sina lal boy leisi chung chu every condition every situation you pathin in partner tol sei chu ke yes pathin iwang sit na ya thilung khat yan lang I chon sit na ya thilung khat ni ta yong le pathin lung lam in tu ting ta le hi chi pen cho pathin partner lama ale he ki thi ki chu lung dan di nai sai lo ya chu hi nge I chon sit je ham I bol khil je ham ma chu hi tamang di mu I tu ta wa jong le tu na ki si alung haya pathin lam bel ting ta leo hi chi situation lo si pathin phatna le hei thei tho ya chi cho chi lung don de na I cho chi I ma ta ni lam nim pot athu pi pen cho pathin tu sei I ta san nam ti pa cho focus ni cho okay apai ki pau me Bible a kunin hilchin na ki tup chat imovin ki pa thu sevin sei bangin ila da na chom che hin ila da na yong chu chom che yong la amena hi Bible a ki besu hi ji chu Bible context tung zo ya he evangelist pon long hilchen nai pi hi in sei ma bang thil zo se hi pathinin aphat na dinga su sa he ti hi ke concept he jing kein ji chun ma zo se hi pathin ta kinai nei vai la chun lagau hin ai wanga chu
izo sa pe wai le asit na lun na bana pathina sit sa che kit de na it can happen anything else aban bana so pathin tu ta san lo ni la pathin tu ta san lo ipiam kha chi ta san kit wa bible in ei hil nau ta san kit wa bible sanga chungnung jo kharu me ta ita san te ke wa le man phana lung che kit de to azong ka video tam ta kan si ma kan sei ta yung bui di we he le si bui che di we ka ti in to azong hi betong Iran war ho Israel war ho ngum ta ini vet ti ngai le to economic na sa ta to khai in azo ting le igam sung wa khu gas bu kha ding cho zo yung diu nam ka lung nong ta chu to ai thila a chi dan hi vet nai le na haya chu pathina hi iking up lo wa pathin tu sei ta san lo wa la ka so pi te hom hi ti ho zo si lep nai hung chang che ding economic crisis ong san che i bank balance in to kha ding i bank balance an to kha ding ine le chan to kha ding ine le chan to kha ding le ikiwa na zo silam no san to kha ding le cha chu lep na ta chung ki pan ding christian khu si din zo di nam ti chui aya chu thu phon in ke chen ta sei le sit chunga satanin lep na ain bol na ding le mi pi ain pui ma thaning thu pi ben economic crisis sei hi chu thu phon bung son la thum nan ke chen ta sei in hi chi ding ai i hu thein di wa chu pathin thwa wa se nai wi nam te tu nai a phai ki pau me ki chi zo che sei banga chu pau cham tin gilkil be se gilkil over ho hin zumlam zalam he poi ti kharamen yung la sam be se wala hin pathin thua jong hi din zo lo na de ji chu gilpi hong ho be se ting la din lel ni te ti ong chu bible a kun anan hil chin be chu a ki chi je chen ki pau men ki holim na heong so no ma tan pung kal khat hong ling ding ai tan do nom se nom no chu za lam phat ke ne hen la phat khana ding ai phat saw la be se ting la hin angai ding a jong hi ha san na chang o men ki holim ho ding in jong ha san na chang o men ji chun phat khana ding ni san na phat saw tin tuni evangelist so ne to hin ke holim nau hi tam ta hi thugil lagil ta sa hin ke hi pu bi noi christian khat hin a chu lagaw khunung ding jong gel lo the hi lo je wa chu ta sa thula lagaw te dol chi dan pa hi mi pin hi het thim be che diu i het na ban wa het na ki be lap na dinga he bible in kamite het na la samjana lambai gam ta ve ti pa ku ki te society la a ding dana je tu jana chi ki go me ti pas ka se do no me Fatman luta in pinau chunga evangelist chunga janga vel ki pathui ga sevin ki holim nai pathin pathei bu piwan lang tule mabana igam inama dingin pathinin azar zan pathei bu piati cha chaina ai ga tawno hintin video tha ta sadam sel chan ki pathanum ta in anakilam to ki tawti ki pai pame nabon sawin dam sel wit ala